Kanyang laki din! Ay, unay matanti kastoy. Ha? Apay manan ay bakit? Agsinsin na ay ka manay. Imay ngamin itay di akin kukwa iti balay. Ibagbaga naman tan amang sapul ta kano iti sabali apag-abangan ta. Ne, apay ngay. Adda kano ti kaanakan ti akin balay nga agyan ditoy. Ay, unay mo ngay. Kaano laang hindi nag-akar ta ditoy. Awan pa'y ti talo abulan ta. Ngam ita, ibagbaga damanin apumanaw ta. Apay ngay nga ta, kahit agbaybayad ta mo iti abang iti binulan. Wan nga ron, awan mo ti amok abasol ta ditoy. Unay mo tindi kastoy. Sapay nagrigat ta gibunag iti usar. Nang runag at medyo adayaw iti highway. Hello, kumare. Nasaya ata sinong batam ti awag ko pare. Wan mare. Naranaamad nga awan tararamidag. Nakaawag ka man. Wan, saludsudak la kuma, no adda mong abakante a boarding house. Uray di tala Trinidad no iso. Ha? Pwede ta boarding house iyo? Papaparawon da kami nga rod pare. Ha? Naku na ngamin ti akin balay, nga adda ka no agyan akanakan na. Isong agbirbiro ka ka. Adda pa'y ti 10 days, tapno agbiro kami. Dahil no next week, kat umay ka nun ti kaanakan na. Kasta ka di. Sige. Mapan ko man sa lutsudan ti akin balay dito ipag-abangan mi. No, dapat ibakante a kwarto ije basement. Sige man pare. Tani, parikot ko talaga ti pag-akaran mi. Awanan yaman na, mare. Ay, kapinanom ka di ti ibagbaga mga agyan. Kumare, nana. Ada ka di asawa na. Ada nana, awan pa anak da. Amangan kit di mat numamartak ti asawa na. Amuyo matan, jak kaya ti burdar nga artak. Ay, saan nana? Nasingpat nito nyo. Saan aman ang inom day jay? Uminom man, saan mo't atay inom nga aging gaagwala. Ay, nasaya at no kasta. Ibagam ka nakwada. Ada bakante ije basement. 3,000 ti abang. Ngam awan pa'y ijay ti danom kan silaw. O sige nana, agyaman ang kunay. Kan ibagam matan akadakwada. Itaalawas, naskan nga adada ditoy. Tapno saan ko nga itad iti sabale. Kita niya nga ti ko na ni kumpare, bakit? Adda ka di mo labakante, di pag-abangan na abalay. Inawagak iti kalman. Ururayag nga rod man ang tiawag na. Ay, sapay lang ko matadamot tayo. Uwan nga rod. Ay, sapay nagrigat ti agbirok iti boarding house ita. Ay, wala. Nangrugin ti pa nag-i-eskwela. No imbagada ko mangamin, asaan tamot lang nga agbayag ditoy. Saan kuma ditoy tinag-abangan ta? Malaos ton bakit? Ang mga numangag da ka. Nakababayin mo. Katuray man numangag da. Pudno man. Awan pa'y tinasayaat. Di da panunutan ang nagrigat ti akar nga akar. Hello, kumare. Hello pare. Nasayata imawag ka. Kat kumusta? Adda ka di ba kandi dita boarding house apag-abangan nyo? Wen mare, nakasaritak taging balay tay laeng. Naku nana, ngadda ka no bakante je basement. Ay na, kasta ka di? Naimbaglakit din. Manungay ka nung ti abang. Naku nana at 3,000. Abang laeng da jay. San pa akaraman ijay ti bayad ti danom ken kurente. O sige. No san ka visit ako mare, umay ka ta, umay mo kitaan nga umuna. No okay laeng ka na kayo. Wan man nga ron pare. Umayak itamot laang. Awagan ka no adda akong dita. Wen mare.
Ay, naimbag nga oras mau, balasang kaw. Kastamot ka na kayo, nana. Ti patakaran mi dito. Masapaw lamang tad kayo iti 1 month advance kan 1 month deposit. Kasta ka di? Isu abalin na maribaw ti itadyo ita. Ti kuryente kan danaw, dayja ti singsingirak iti binulan. O sige nana. Oh, adto iti 6K. Agyaman ak unay. Kat kasanaw, umakar kayo nga raw itangal daw. Uwan ko manana. Ngam no saan niya ita? Inton bigat. Taagbiro kak pa itilugan a pangiluganan mi iti usar mi. O sige, adtaw ti sose iti kwartaw. Ay, makaakar tamot laengan lakay. Naimbag man tad da bakante yayan ni kumpare bagay. Uwan nga ron, barang ijay tang agbayag. May kamanumutan nga akar dayto yun. Ay, sapay la kumaata kasta. Tani, nagrigat yung manakar. Nang runa no kas lakas to'y ang medyo adayo iyahe may. Sana bali, panagkunak, kat awan mo ti parikot ijay. Nagbayag mo ta kumpare ijay. Adan samot ang tinasurok nga innam atawanda. Imposible no papanawon da tamat. Ay, sapay la kumata kasta, bakay. Nasingpad day jay. Nabayag nga gamamu kami. Kan kumarig madlaing. Nasayat no kasta mano. Awan ba'y matkid dito anak da. Isu saan kayo malisturbo no bilang laing? Okay, kat kano da nga ron nga agyan dita bangir a kwarto ngay mano. Itamat laing. Imay na ngamin intad ti advance kan deposit na itay laing. Isu nga mga ninton malam, ibunag dan ti gamit da dito. Ah, kasta ka di, kat wan Tapno damo ti karuba mi ni Kate. Oh, kumusta? Ti mano nga aldaw yu dita boarding house yu, kumare? Ayos lang mat, kumpare. Nasaya no kasta. Kit nila kay mo nga. Kat napan man na nagtrabaho Kasta ka ni. Awan gayam, kumare. Amang ano, saan alay baga ni Tata Mario? Maiparit ti uminom itaarak dito. Saan lang nga arak ti may parit dito ay? May parit man lang ti nalabas nga rin ang. Anya ka din ti bagbaga na dayjay abakla. Ala, di mo ni kaskaso dayjay. Bakla nga ron. Angaw na lang. Naangaw ngamin ni bakla. Basta ti ko na, ibagam kinilakay mo, may parit ti uminom dito eh. Ken di na kayat ti agaw awid ang makainom. Nang runa no pumanok kaw. Ayun pare, ibagak kan kwa na. Kadi, nagmaya ti konsentrasyon ko nga agribribyo ay dirabi eh. Ha? Ngam idag alas 11, just kayit de, napukaw ti konsentrasyon ko. Nagpigsamot ting tering enda di tapangin na kwarto. Ay, kunak no siya lang tinakangagi ti dayjay. Uray sa kamot gayam. Katwan, kasano ajak mangag kat nagpigsa. Unay mateng, di daman la kontrolin ti salbag nga rin enda. Just kinagita ang borders. Amuda mo nga estudyante na kaabay da kwarto. Salbaki di. Ibagam tuman kina angkel. Tabagaan na day dya kumari na. No agaring ang da. Kunam lano dada iti hotel. Kunam lano awan di ka aruba da. Rabi imanan, sigurado amakang nitamanin iti saan arumpang amang mangag. Unya rod, indon kwan, ibagak ti akin balay apapanawon dan ida. Di da makontrol tar aring engda. Ay wala, isudat yung mga pumanaw, sana atata. Nabayagtan dito ang isudat tinabiit pa. Alan alakay, naikat ko aminan. Anyang nilagir araming dungay. Ha? Ala, oh my God Anya lagi din aya.
Nakabaybayag ka. Mabaling ka di nga wala garangang. Salbag kidi. Matutudo lang aro din. Karkaro niyo pa ilang. Makapail ka man. Afe kastamot hindi magbangka. Inton kwan, adan tumanan lumanag. Tunga ulis di tan Kan napipiksa nga rin ang. Nakakadistract naman. Ala, katuston Pabay na mat ida iti gusto na Ay, was mi paki. Nya laki din na kita nga garang ang salbag. Lumanag tunga ulis. Nasaya tayo may ka ditoy, uncle. Unak nga minlood ni Marites, nga mao magayang. Nasayat na awanda ka na yon. Tapay. Amo mangkel, maasara kadakwada nga agasawa. Anya. Nakunayo idi kanya kasanda nga agbayag iti boarding house ang nagapabangan da. Gaputa kanayo napapanawod na kitakin balay. Siguro, iso kanayo nakasta, gapo iti aramid da, saan arumbang. Mabit man lang. Anya ka dito kahit mo asawan? Tapno amom uncle, nagpigsa terang ang dano iti rabi. Nang runa da di Marites. Anya? Makaparuro. Amuda mo ta plywood lang, ti division, ti kwarto dito ay. Ngamno agarang ang da, wagas. Kunamlan no, dada iti bukod da balay, just kikid di. Awan bibiyang ko, uraan niya pa iti bagbaga dayjay abakla. Amok! Umapala ang dayjay numangmangag na ti something ano? Si kanto mga min, di ka laguli maglata. Nakapigpig sa ti... Kat anya ko malapdak nga rod. Anya? Bay ama, taiyad addak pa'y nga ipigsano kwa. Ay, agar aramid ka. Katwan, awan bibiyang ko, no anya pa iti ibaga dayjay abakla. Amok nga umapalaang. Gapo, tasaan ang makaarang ang ti Jaske. Ay, awan na talaga. Sana makarig na nagiti sinalbag nga gasawa. Kung nga ron, no kasano ti kinapigsa tereng engda iti napalpalabas nga aldaw. Nakarkarong itan, salbag. Paliiwak man ita. Nuyad adda pay. Siya ako di mapan mangibaga iti akin balay. Nimbaga aramida. Siya din ti pang pangaganda iti napipigsa nga ring engda. No ti panagkunada katumapalak. Wen, podno. Kung kunaklang salbag dakit de. Sika talaga. Iso siguro asa na sumarsat ng tutog apoy iti aramid da. Ay, kasanulangan. No baak dagiti kaaruba da. Awanin na Wen nga ron, awan na talaga. Maruro dang iti baak no bilang laeng. Nang runa no kasje kapigsalag di aring enda. Ay, di tapay lang. Itaman pa nga imuli ka dito yung second floor bakla. Wan, imaya, tadakayat ko nga ibagamanan king ka, angkal. Anya manin day ta? Malagi mo ka diti imbagak king ka idinaminsan, angkal. Anya day jay, nagadumot ti imbagam kanyak. Jakon malagi pa. Di maipapan iti salbag nga rin ang di kumarim. Kaabay mi ijay, baba. Maruruta ka talagan. Anya? Amo, angkal. No kasano ti kinapigsa ti arang ang da iti napalpalabas nga aldaw. Ay na, inyad addadaman itan. Maruruta ka talaga. Inton kuan uburak ida. Anya? Iso pa nga asim man, angkal. Bagaam man daya kumarim. Agasam man ti panagarang ang na. Kunamlan umalmal mas ti imas Jaske. Ana, bayam, kasarita kin doon sumangpad da. Kasarita, tano saan? Siyak ti makisarita kin kuan na. Kun saan lang nga day ta? Ibagak ita kin balay, tapapanawin da ida. Baka parurod. Anya? No bak, dagiti karuba na, jak lamon. Ang mga no idi pa'y lang, nubor da ida. Sayata nakasangpait kan kumare. Nagapam nga eh. Ay, napanak man iji town. Gimatak iti pagpakwa.
Anya man dita pagpakwa nga ibagbagam. Ay, basta. Sika talaga. Awan ka, kumare. Imayak, ta adda kumati na patag nga ibagaking ka. Ha? Anya dita? Nagiting amin ka rubam. Agrik-reklamo da may papanggeng ka. Ha? Taapay. Anya ko matireklamo da, maipapan kanya. Saan ko magagsaksakit tinaka mo, ha? Nagpigsa ka nung amin ti arang-ang mo itirabi. Anya? Kanayon ka no amang mangagda. No madama ka no ti panag-review da, madistract da mag. Anya? Puuna yan, areklamo da ita. Uray ti panag-arang-ang ko, kat isyo. Ay, anya lakit din, ay ha. Iso pampanunuta ko, mare. Nga amangan mutkid de, no iso ti rason no apay akanayon kayo ama papanaw iti boarding houses a pag-abangan nyo. Kapo iti nagpigsa nga arang-ang mo. Anya? Awan mo siguro ti dakas na, kumare, no? Medyo ikapkapsot yo. Amumutin abalasang kan bakla ti karubayo. Anya? Naku na ngamin ni bakla kanya, nga ibagana ka no iti akin balay, ta papanawon da kayo. No saan nyo abaliwan da itang aramid yo. Ay na, pangaasi na. Di na kumamat aramidan day taas. Maasi kumamat kada kami. O anya, Uncle. Nakasaritam ka diti ka aruba mi nagpigsa terang engda. Ay na, wan bakla. Nakasarita kon. Nasayat no kasta. Nagrana kami ita iyayan ti Rita. Kasla da kayat na nga ibaga. Ng mabain sa amin ti Jaski. Kasta ka di. Kasarita malata, no kasarita na ka. Tamno saan na nga ibaga, bastos ka. Anya kumangit ibaga na kanyak. Damangin na nga taan mang mangagmi ti arang engda. Tumpaag laki din. Siga talaga. Mala, hustong ti ungat mo kan kwa na. Di ka madanagan. Ta binagak mo tayo. Sigurado nga ikap-kapsod dandaon. Ay na, pakibagam kuma iti kadwam ha. Pasensya kay kuma. Panagkunak ngamin kat saan amangag di ta kwarto yo. Ha? Anya asan amang kat kaslaki mat ti kinapigsana ti arang engyo. Anya laki din aya. Ha? No saan nyo pala abaliwan na itang aramid yo. Ibaga kita kinbalay tapapanawon na kayo manen. Anya? Ay na, pangaasim kumamot Dahita ti saan mo nga aramidan. Maasi ka kumakanda kami. Dahita siguro ti parikaw dagiti balay apagababangan nyo anya. Iso akanayon kayo mapapanaw. Gapo iti sinalbag nga arang engyo. Di yung mapanuno dagiti karuba yo. Ha? Pangasi yo. Ikapkapso yo. No kaya yung agbayag kayo ditoy. Uwan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.